Sa unang pagbasa gihisgutan nga dunay duha ka propeta nga nanagna. Kaila mo kinsa tong duha ka propeta? Jeremias o si Ananias. Si Ananias o si Jeremias. kinsa may yang kontra? Jeremias. Wagi de mo maminaw mga tug manggod mo inigbasa kun. Si Ananias o si Jeremias. Kinsa may tinuod nila nga propeta? Si Jeremias. Ananias. Jeremias mo'y tinuod nga propeta. Si Ananias nanagna nga kinabihag man to sila sa Babylonia na exile ba, nabuntog sila siya. Duha na lang katuig buhian na ni Nabucodonosor katong hari sa Babylonia kay kuhaan siya gahom sa hari. Nindot kayo kanang feeling ba nga murag yung makapadasig ba pariharagon na nato no kanang naay cancer moingon dayon ka Jesus ang Ginoo moayo ra gid na nato adto lang dito sa kanang mga center ba sa manang Simala sa panadiha adto Bugo dagkot dito or pahiling ani kay maayo ra gyud ka na kay Ginoo maluluyon gyud kanang dasig-dasigo nato ba makaya ra gyud na nimo motong niingon gikuha pa tong yugo kay si Jeremias aning panahon na gikontrahan man siya sa mga hari o sa mga propeta tauran siya yugo diri mura ba siya piniriso ba niya gibali ang katong yugo nga kahoy sa iyang liog niya niingon dayon ingnon anis Ginoo pagbali ang gahom ni Nabucodonosor niingon sa propeta Jeremias hinaot untang matinuod na pero ang timaan nga tinuod ang imong mensahe mahitabo ang imong gisulti sumhuwat usa sila duha ka tuig pagkagabi gisultihan dayos Ginoo si Jeremias bakak tong gisulti atong propetaha ingna siya gibali niya ang yugo nga kahoy ilisa na nakog puthaw perti na Ginoong bugatan no ingon imbis nga stage 2 na iyang cancer himuon ko ng stage 4 ana ipataka lang na siya giyaw-yaw imbis nga binungulay ra na sila mahimo gid ng gubat o pinatyanay ang mahitabo mura ba gipagrabe sa Ginoo giingnan pagis Ginoo ingnan ang namakak na propeta dili matapos ning tuiga mamatay ka o 7 lang kabuan ang nilabay patay gyud si Ananias mao na karon unsaon na to pagkahibaw sa tinuod og sa mini nga propeta bawo mo pamong hibaw ningon si Kristo mailhan nimo ang propeta diha sa iyang binuhatan sa binuhatan kung ang usa ka propeta o usa ka tawo nga managna wa gani mahasubay sa mga buhat nga gustos Ginoo nga buhaton nato kana dili na tinuod nga propeta basta wa masubay ba ang iyang kinabuhi sa mapananglitan ningon ang Ginoo ayaw higugmaa ang kwarta kinahanglan ibaligya ang tanan og magpuyo gyud mo nga usa ka kabos kanang tawo nga managna bisag pari bisag obispo bisag santo papa pa na unya managna siya unya hingwarta kayo nahigugma ka is kwarta nahigugma ka is pagpadato luxuries in life di na tinuod kanang managna nga napuno sa alahas ang liog nganhi nya daghan pa kay mga kabtangan nya ingong gisugo sa Ginoo di na tinuod kay ang tinuod nga propeta mubiya gyud sa iyang kabtangan mubiya sa iyang ganing ginikanan wa gyud siya gihigugma tanan mo na si Kristo mo may highlight sa tanang propeta unsa may gibuhat ni Kristo
Nibiya siya siyang Pinoyanan, wa na siya'y balay, purti niyang pobriha. So kana, bunga makita. Karon na nagna ko ang mopalit og slot, malipay. Tuo mo, dili. Tanawa sa ang akong binuhatan. Kung ingka, sigig baligyag slot, o niya, gibulsara. Pero ogwa ganin na ako bulsaha niya kita sa ninyo sa kong kinabuhi nga wa ko magsigig higugma ng kwarta aw tinuod ning akong gisulti nga naman kay pangutan ata nang namalit og slot wa ba malipay lipay oy na amang gani ni palit og slot nga perting lipaya o niya bag-o pagid siyang naputlas tiil kay na disgrasya nga naningkamot pag gani siya palit PWD na siya karon nya ningkamot gyud ba palit kurti niyang lipayang nakapalit ni ano yung mga sakto ka STL di gyud kalakaw padong din aron lang aron lang gyud palit na masukanon kay mga naong sakto STL niya hinoy nga bali di hapay nawadas pananaw PWD gyapon nabuta niya ari ningari gyud kay mo palit gyud niya lipay kay siya agas kung iyang luha sa kalipay nga nakapalit gyud siya slot para ni Bishop Chupilo Kamomot nakaabot gyud kuno siya way pananaw niya ano'y sakto kay pananaw saylo-saylo lang mata adi saday ka mo mga buotan man mo nana ba ang binuhatan ang una kanang paghigugmas kakabos mo man ay buhat gyud Ginoo mo man ginay pinaka-highlighted bisan sa 8 beatitudes ang gisulti gyud gauna gyud Ginoo bulahan kamong mga kabos purti ginang kuana kana gyung kinabuhi mo ginay unang timaan mo bitan na kanang naayong nako managna nya magkuan-kuan gipakitaan kuno siya Ginoo tan-aw nako na imong naong wa man maigo sa imong gisulti ana ikaduha dili makig-away dili masuko unya kay kani si Ananias kauban man is ubang mga propeta katubang nisulti man ni si Jeremias dito sa templo gikuan siya gidakop gipriso usa man is nasuko ni Jeremias nga nagsulti masukanon man ni di sato pa kana mga taong dali kay masuko, mga saputon kaayo, mga luuran kaayo, dili na sila tinuod nga sulugoon sa Ginoo. Kay ang tinuod nga sulugoon sa Ginoo, humble and gentle of heart. Ang di masuko, ana dili sad siya magsigi og pangigi, pero kanang igihan kay giyuta, masinahon kaayo, marites kaayo, kana di gina suguos Ginoo. Ngano man sulugoon man na siyawa na siya kanang di gyud mo pasaylo na sulugoon na siyawa nabitay mo sulti na ko usay ako paderno gisultihan jud ko sa mahal nga birhen musta man ka unsa may imong status kinabuhi ako paderminyo ko pero gibuwagan to nako akong bana kay nangabit man unya ug mobalik to nimo imo tong pakigulian adi na lang ko paderno ko wa kasuguas mahal nga birhen ay wa kasugua kay nganong modili man ka nga bana man na nimo ana so di man salain sad kay pader nga kuan siya to na man sa iyang kabit na ko abisan pa higugma agito iapil pag yung kabit og higugma ana saman di kasuguos Ginoo di ka motuman anang pasayloag kapituan kapito di ka sinugo sa Ginoo mao na nga si Kristo giklaro gid niya nga ang iyang mga sugo kung tumano nato mahimog yung tinuod kay siya maoy pinaka propeta sa tanang propeta mo nang pag-ingon sa iyang mga apostoles niya, mga tawhanon kayo, palakta ning mga tao kay awaaw ning dapita aron makapangita nagpagkaon. Ingon de Jesus, dili kinahanglang palakton, kamo mo'y mo pakaon nila. Isa ha, 5 ra ni kapan ug 2 ka isda.
Unya ang mga tao, giihap nilang mga lalaki, 5,000 na katao, di na ko ma-imagine ang 5,000 katao Nya lalaki lang na, ang babae o bata, wa giapil o gihap. Kay kung sa'y kuhaon sa amahan, ipakaon man to niya sa siya may in charge sa iyang anak o asawa. Sa ito pa mga 10,000 to labing minos, katao ang nagpundok. Ma-imagine ninyo ang 10,000 katao, magpundok. Nya 5 ra kapan imong pagkaon, ipakaon ani imong latanan. Lisod kay na Pero si Jesus, kay propeta man, nahibaw na siya unsay gahom sa amahan. Relax ra kay siya. So ang laing trademark sa usa ka tinuod nga propeta, relax, dili maratol. Mo na si Jeremias, bisag gi sabungan na siya giyugo, relax ra gyapon siyang nagsulti. Sakit ba kay itong iyang gisulti? Ilisan og puthaw ang yugo nga kaning kahoy. Ikaw, Ananias, mamatay ka. Kalisod ana, isultin ani mo naa kas ilang puder, gipriso ka sama sad ni Juan nga magbubunyag. Di ba? Mao may pagkamatay ni Juan nga magbubunyag. Gipriso siya, pero relax ra kaayo si Juan nga magbubunyag nga nagsigi gyapon padayog sulti. Ikaw, Herodes, nakasala ka kay imong gipangasawa ang asawas imong igsuon, pasabot imong gikabit ang asawas imong igsuon, or giilugan nimos asawa ang imong igsuon. Ana, nakasala ka. Naputol yung liog ni Juan, pero relax kay siya. Kamo karon, ug naaron day musod unya putlan ang liog nato tanan. Musugot mo magdungan ni kaputol atong liog. Ambot pila ka kabuk ni musugot. Mina ko maguna siguro ri diri ay. Mawa nya musunod ayon ning gawali. Kamo ray maputlas liog. Di ta relax. Nga naman. Pero posible sad nga ma-relax ta. Mao to, pag-relax na nila, ang unang gibuhat ni Jesus, nagpasalamat tungod sa pan nga 5 kabuok. Nagpasalamat kay naay pan nga 5 kabuok aron magamit pagpakaon sa mga 5,000 kapin ka mga tao. Kinsa may makahimo pagpasalamat nga 5 ra kabuok pan. Di ka kamaingon, Lord, kakuwang ani. Lord, puni in tao ni. Kanabitang imong kwarta, 1,000 na lang, nya putla na nakas kurente, 10,000 imong bayronon. Unsa may imong ikakita nimo 1,000, unsa man, malipay ka, dili. Nya imong bayronon, kay putla na naka 10,000, malipay ka, dili. Uy, mo ingo ka, Ginoo, ito 1,000. Tagaitaw ko maputla na ni ugma. Ari dayos padir, wa nagikoy laing kapadulngan padir. Ikaw ra gyud. Sige mo dihang bijoke, sige mo dihang TV, sige mo dihang gamit anang inyong mga gadgets. Wa gyud mo muhatag diri donasyon nya karon nga putlan na namo. Ari na mos pari maghasol kining gamay na tong kolekta inyo pagining binuangan. Di gyud mo kamaong mutigom nga kamo mo ing nagkuha na ng kurente o sa kabuwan, di gyud na nimo mabutangan og sa imong ginagmayng income, butangin na nadaan og preparasyon, pag savings na para nang imong bayronos, kurente og tubig. Kay moabot man ginang bayronona, di man na mo kalit-kalit. Di gyud mangandam nya aris pare mo ingon na, wa na jud koy laing kapaingnan pa dir. Unyag na kay laing kapaingnan, magagi-agi ra gyud ka simbahan. Ana. Pero si Jesus, lahi kay batasan, nagpasalamat, salamat amahan. Unya, nang hatag, gamay kay imong pagkaon, sa nila palang 13 kabuok, si Jesus ug ang iyang 12 ka apostolis, ang 5 ka pandi na paigo, niya ipanghatag pagyod. Lisod kay na Pero nang hatag pagyod. Muna, daghan kay dinis ato nga nang hatag na malit og slot, bisan sa taliwala silang kalisod, buta, PWD, taxi driver, tricycle driver, habal-habal driver, manghatag diri og slot. Taliwa sa kalisod, makapanghatag pagyod. Na yung mga tinuod na nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Di ba? Naano yung mga purting daghan nagkwarta,
palingog-lingog lang. Di yun matag. Asa na uban mga hatag, pero di kayo uban magsiglag yun, daghan na bita na malit imong slat pa din, na lang kong palit ay mas maayo pag hinog imong tugbangan og dako aron mahuman ding project. No, gahapon nagsugod tag baligya sa atong DOPS, 55,000 atong gibaligya kay mao ni ang makahurot sa tanan makahuman sa ato dining dagko nga project kumbinto diha, og sa ato pang mga 15 million paning atong bayronon sa nahumana yuta og mga projects wa pa ta kabayad ana. Nana dayoy na malit gahapon. Gahapon halina na ta og 156 ka slots. Kanindot ana. Kaning unang namalit sugod gahapon dako kay nig puntos langit times pila tong 5 ka lobes nya ang sobra 12 ka bukag. No, sige i-compute ko na ninyo pila na ka percentage ang 5 ka pan against sa 12 ka bukag nga pan. Pilay percentage ana? Kapila-pila. O kamao mo compute mo na ihatag nga grasyas Ginoo ninyo. So kaning unang namalit gahapon 156 awa pa hinon nato maihapsad ang naas online kana ganing kamong unang namalit na amoy times 2,000 times ang inyong grasya kay pilo-piloon maginas Ginoo. Hain man to niya gihatag ang 12 ka bukag 2 atos tag-iya sa 5 ka pan. So pagkadako nga grasya sa 5 ka pan akatong tag-iya sa 5 ka pan nakapakaon pa siya more than 5,000 ka tawo nga nangabusog yun na ulian pagin siya og 12 ka bukag. So kamong mamalit og slot dinhi kitang mamalit kita di ay ako mopalit man sad ko kitang mamalit og slot makapakaon ta og sobra pa 10,000 ka tawo kay kada Domingo na ay mulingkod aning atong lingkuranan. Kada Domingo mapuno gining atong lingkuranan pasabot ni alagad ka og tao sobra pagay tingali hangtod ka mamatay sobra pagay tingali mga 100,000 ang imong sobra kayo bisag ingnon pang 1 million siging lingkod dinhi ana siging simba sa atong simbahan nga nahuman sa atong mga slat-slat niya kung mahimo sa ni kaning kumbinto pila ka kabuok mga pari, organizations, mga obispo nga manood anang kumbinto ug mo pasilong ug mo pahimulos. In short, sa atong mga facilities dinhi atong himuon sa simbahan pila ka kabuok kalag ang ma-inspired, pila ka buok makasasala ang ma-converter. Pareha ng Kapilinya di Fatima nga atong nabuhat pila ka milyon ka tawo diha ang mga usab ang kinabuhi. Part ka ana ikaw ni palit og slot. Congratulations. So ni atay 55,000 karon 54,844 na lang. Palit yun aron mahimo mong part ani. Aron inig ka matay na ninyo sa sunod. Tuwa kay dako kay ditong balay sa langit. Kay naa kay bahandi sa langit nga gipilo-pilo sa Ginoo 12 ka bukag ang kapilo. Tudloan tala mo unsaon pag-compute ha 5 ka pan ang 12 ka bukag kada bukag musod nag 100 ka bukpan dako man nga bukag man mga 100 ka bukpan ang sod ana. So 100 times 12 nya i-divided by 5. Mo na percentage mo na 5 og pilay total anang kuan pilay total anang 100 times 12 di 1,200. So 5 divided by 1,200 more or less mo na percentage sa kana ganing kuan og yun sayop di ay 5 taka na lang kuan ay 1,200 divided by 5. Mo na pag-multiply ito sa kuan. Mo na gidaghanon sa multiplication. Ambot sakto ba ni?
pilo-pilo ba hangtod mo na siya kapila-pila. Pila na pila. Ha? 12,000 out 1,200 divided by 5. Kamu na de imo dia. Hindi ko kamao ana. 24. Pila? 24. 24? Bahala mo din. Si manindog na ta.